ole ma saber tan chuan number za songrit pakhat chandam tungil nei chuan ti hi han saila nan soila chandam ti thina ni zai roi tu tam takin chandam tungil nei chuan lalpa ka mu nge mai ti te adik chia lo ni mi fa so ani hei hi do mi so ani lo mi fa so chandam ti turani lalpa khongai ka tha tin lal ti ve khani asap la chuan Jesus paid it all ti khania isuan apezo vek to isuan min tlak sak ti na khani ta ni a thluk hre lo te pawm theia chang khat chau hen sa chinang chandam tungil nei chuan i chak na ate ngai ven la trong trai ro sak na ilo hua ba zong zong chu i suan min tlak sa xuân na rong rong tên nè ama nát lên phai ti hani ta ni helai a hian vate mi thi om ve a hi du chon sak tlang thei du chon thuk thei khania ka xuân na rong rong tên nên ama nát lên phai po ti thei a ka sual na zong zong te nen ama nat leng faya po ti thei bawk ani du to phot meng he la chaw ole dot le chuan isu I thiang hlime ti hi han soi ve re re la hi the spotless lamb of god pathian beram no mel him lo ti na nia Isu I thiang lime ti hian aron da pukol khum hian da thiam kop maya beram no mel hem lo po ti se adikani beram no mel hem lo khongai din polte khongai min tleng te I thi sen lu luang chuan ka thin lu ma trang hi a sual te zong zong ne ka thin lung sual rit pur khongai in la bo te ti khani ka kana soi de lo khani kha ha za somriat patnia nia za somriat pathum hi lalpa beram ho te chu him takin ti khania hei hi asap la hian amak ve khop maya the 90 and 9 ti ni som kwa le pakwa te chu ti na ni o me bolo ho zong kha beram pakhat kha bowa a bolo ho zong kha som kwa le pakwa za lo ni ta se tiang kanan puani the 90 and 9 tinia mi zo la chuan lalpa beram ho te chu an ti tani lalpa beram ho te chu him takin beram huanga himin an khani kan da towa kan safek kher lo nga khalai kha kan han soi ni maya som kwale pakwa te chu him takin ti pon lo da ta se som kwale pakwa te chu him takin po ti theya ma se la thuwa som kwale pakwa te chu him takin han ti ai chuan lalpa beram ho te chu him takin ti an da hi
thiam le ni le tu hi lian hola ani o dot le chuan eng tin nge ni ka chandam tu ti he la hi Charles Wes le phuania Reverend Dr. R.K. ngak lian le lian nia ka la du ber pol ni moi ka ti ber pol ni Christian la bua chuan katan pathian ni lo thi le an ti te khania eng tin nge ni ka chandam tu thi sen na lo na ruwa thi na rap tha tua tir tu ke kata na lo thi tak ni le mangai na mak eng tin nge ni katan patyan ni lo thi le mangai na mak eng tin nge ni katan patyan ni lo thi le hela hi number som thum pathum na thil mak chui sen lo kan pathian ti thluk ni na nen khan in angani thil mak chui sen lo kan pathian ti ne khan a thluk in angani o dot le chuan za som ko pakhat lim la Ishwaro puina hlia tu khati kha hela I kan sei ve mai du na san chu Joseph thara le lina nia Reverend Edwin Roland sa le lina nia sacrament la kan nei chuna nia a then chuan kan hrelo mai theya lim la Ishwaro puina hlia tu kha ti kha nia o kan da to la thatak mai nia kalau ui ve mai chu hi chang ruk na hi lalpa sacramenti te hi oma hi chang ruk na hi mizo la hi chuan chang khat na hian ron om ta sela ti chuan chu ta po sacrament hian lalpa nang hre renga ti hi sacrament ti hian he la hi in tran sela entirna sakra amen hian lalpa nang renga tikhan in tran se ahla zon ol na po sacrament kharon nianga chen a sacrament hla le zual don ta ni sacrament the ni khwa te po han satai la lim la ti hian in tran ta ta ya lim la Ishwaro puina hlia tu kha ti cho tha em tho na chongin chang ruk nai chang khata om ta se ti khan chang khat nai chang ni na chang ni nai chang tum na ti zel khan ti chuan hei hi chang nga na hi to ber ron nianga kan chan te hian mal min som sak vek la ti te kha kan chan zo nu kha lo ne top kha na ang deuh kha ni thowa chu ni ta se ka lo ti ve mai thi na ni ti kha kan soi ni o za som ko parokhi hei hi la ril tu tam takin an ril dik lo thina lui nara om thi se na luang ti turani lui nara om thi se na luang ten ti mai thina lui nara om thi se na luang ti turani lui nara om thi sen na luang thi sen na luang thi sen na luang lui nara om thi sen na luang Calvary chuak chu China thuno na hian o Calvary lui moi tak ti turani do ni
o kal o o Calvary lui moi ta ti tura ni o Calvary lui moi ta o Calvary lui moi ta katan ilo luang chua ti tura ni no number zani paro khi chandam tu thi sen lu chuak ti hi kala moi ti tak mai ni boka chandam tu thi sen lu a chuak ka ba min tlak sak na alu thiang lim a kai kuna nun na ka he la kan soi chan tak chu thun na hian beram no nun nem ber chuan kalva ri a hi kan ti thina ri a ti lo tur ni kalvaria a ti ni kalvaria chit ni tho ma se kalvaria ti kha zom tur ni Calvaria alo tua titurani Calvaria alo tua titurani Calvaria ti hi a in zom deuh tlang pui ngai te Calvaria lungai nia khan ti te Calvaria ma ngai lo lang kha ti te a in zom lo don chuan hela hian hai fen a om thina ni hei hi a solfa hrim po enila re so so do mi do la ti do so do mi do so do mi ti ri a ti kha ri a kan ti chuan a dik lo ria a lo tuar helai do re lo tuar ti ania helai hi ria a lo tuar ti tur ni o number zani samni panga mal somna thisen tui khurin ti an sei ve le reng ila mal somna thisen tui khuri hela hi kat em maya la hi kan sak dan tlang puya chon kho vel sual chu teng phai ta pathian fa patrat na chuani kan ti maya ma se asol fa en chuan mal somna thi sen tui khurin kho vel sual chu teng phai ta Pathian fa patrat na chuani ti tur ni ta ni athunon tak hi nia kan soi chan chu athunon hi vur aya varin kan ti maya apoi em lo wa hela bi khi chuan a chan chu akat ani aya ti po hi katta varin ti hi kat boka vur aya varin ti kha ngai ta ni kat dik tak chuan vur aya varin ti kha ngai ta ar em me ya a hla ne hian in mil chia lawa da ni a le tu hi te bonga ania he la bi khi chu biak ina kan sakpon vur aya varin ti mai kha apoi lem lo ani a solfa lu tu kha vur aya varin hanti kha chan anal har to thina ni kha kan sui ve reng ani
Oh, pa ni chia kan sai to ang number za ni som ni pari thi rejoice and be glad tiania limin lom ro u aron tia chen chun kan sa thiam lo mai theya e ma sela e number pasarina kan fak fo wang che kan fak fo wang che olal pa kan pa thian ti ne khan a thlu kain angani limin lom ro u tlan tu a lo kalta amud na a cross le a tlan va en la fakin au la mi an ken be chan chin chu ril ro fakin au la anu le ta ti lo min ril ro ti khani ole to bera chuan number zani som ni pakwa Christ the Lord is risen today lalpa Krista chu voina hina thole ta ti na khani he rai hlamoi em mai nia Do mi so do fa la so mi fa so do fa mi re do fa so fa mi re mi fa so do fa mi re do ti do re so do re mi ka tiang chia in for chi kha la zai pol na thiam te wan sak chi kha nia kan da tain ka tria sa chu vek lo mai la heta kan soi chan zo ka chu a ki thla khi lo om be ta hei dia di hi a ki nia do is di hi a ki nia he ta hian e a in thlak ta a di a kan zai chuan a niam kan ti kha dominant kan ti kha e hi ni ta e a han kal zo kha ti chuan heta hian dia le ta ni helaya fd ti hi di zo khi ma sa om ta kania ni hela bi kan tian an ta thlat me ya ma ka ti ko mai ni etlaki thak danga chuan hei di hian da ma sa thi hei hetiang hian helaya ti hi chu om zia chu kan soi to kha laki thak om zia ti kha kan da to wa ni kha kha lo en tai la chiangam helaya ti hi hei heta hian mi ri hi ti khatiang khan anon thlak ta ni hemi ti ri hi hemi fa po hi ta po yan I kamiti no chan ve ti bo na tur khani ta ni na ki thla kom zia chu ki khan hemi thla po hi kan da to in ka ria ni laki thla kom zia ti kha lo en bogila ni khala kha chu chiang mayang ti khani du tok phut mayang a chung ten cho yen du to a min ko to thlat mai le du tok phut mayang voin hi September ni som ni panga sang ni le som ni panga ninga ni ani